Hello bab song joto nono sarik kaham joto cinti prasa rubber tapers tai joto job seekers rong no noron bagi ang tini kaisa employment notice ti hajak kaisa recruitment notice ti hajak ngangke norok bai o notice no share khainan bagi tubui fajak video tamni hinmale tini ni update rubber domestic price in Agartala ni tini ni 28 tarik chai mas 2025 ni salmar yobo rubber price asung nokho kuno changes kri thanai 25 tarik ni update nokho kuno changes kri aboni bagi kuno sajanai kri aboni bagi kuno video tui phalia fading ke jeng tini ni latest recruitment notice no norok bai baksa kaisa ke norok bai share khainanen bagi video tui faijak songka babsong norok ani screen no clearly nugui mankhna oro sijak tongo employment notification oro jeng koijon st seat tong te total vacancy koijon tong te obo chini eligible qualification busuk rok nangnai te chini pay salary mane chini salary per month busuk rok klaine oborok no bojeng norway baksa srai ke nailai te oboni o job ni notification gangke under the health and family welfare department songka babsong tini ni job notification ni je age limit tongnai oro 18 বছর হইতে 40 বছর পর্যন্ত নাজাংনাই অরনি জব নোটিফিকেশন নো যে গাইডলাইন রুজাকমানি অর গাংকে অবব ত্রিপুরানি সিটিজেন উনা নাংনাই গাংকে তাই অবরংনো এলিজিবল অ্যাপ্লাইং আপার এমএজ মানে আপার এজ লিমিট নরং যদি অ্যাপ্লাই খাইনানি গাংকে 5 বছর জরাতেই তাই হইছে এসটি বাই এসসি এবা পিডব্লিউডি যে আবার এক্স সার্ভিসম্যান খাইজাক বরংনি বাগিং গাংকে 5 বছর বরংনো রিল্যাক্সেবল রনাই মানে বরংনো তাই কিসা সময় রনাই 5 বছর বরংনো তাই সময় রোজাংনাই 40 বছর ন কারিব গাংকে তাই যত ফ্রেশার্স রক যে কাটাল গাংকে তো বড় 18 বছর নিসিমি 40 বছর পর্যন্ত বরংনি এজ লিমিট দংনাই সংকা babsong ফাইদি जों tabok name of the post ni simi chenglai siwano oro serial number 1 ni simi chenglai oro to tinta serial tongo ngangke 1 name of the post जों saimalai na oro tongo laboratory technical blood te vacancy ngangke oro seat tongnai 39 jon ni tongnai vacancy ngangke UR 20 jon te SC 7 jon te ST 12 jon motamoti ST seat bo tongo norong judi no qualified ngi to ngangke obona apply khainen bagai chaitodi ngangke motamoti beton kaham no obo ngangke obo jat pura sorkari ni ngnai obo health and welfare department ni phasingtei obo recruitment khaijakmani ngangke oboni pay scale tabung nailena ortongo 20,475 rupees per month khirjangnai 75% of the minimum slab of entry level pay in the pay level 9 of TSCSRF first amendment ni sijak orong ngangke TSCS মানে ত্রিপুরা সার্ভিস সিভিল ত্রিপুরা স্টেট সিভিল সার্ভিস ni je motabit je borongni guideline tongmani oboni bisingtei borongno salary rujaknai ni borongni kaisa rule tongo 2018 je obo je borongni bill kaisa amendment bill tongmani obo ni motabit ni guideline tei rujaknai ni saw borongno ke phadi je oborongni qualification busuk nangnai जों chini busuk pora tonghangke जों obona apply khaimanangke जों oborong nailena oro tongo higher secondary plus stage mane 12 pass ngna nangnai jeske phano obo science nawi pass ngna nangana tei any recognized institute at the least 2 years diploma in medical laboratory technology from any institute recognized by AICT মানে অব সরকারিনি কাইসা বোর্ড নি মুংসাবো গাংকে 12 পাস না নাঙানো সায়েন্স নতি গাংকে তাই রেকগনাইজ মানে কাইসা সিনিজাক সরকারি বাই সিনিজাক অব না নাঙানো অব মানে গভর্নমেন্ট বাই রেজিস্টার খাইজাক সিনিজাক রেকগনাইজ না নাঙানো গাংকে তাই 2 বছর ডিপ্লোমা খাইজাক ল্যাবরেটরি টেকনোলজি ও অব কাইসা নং যে 2 বছর এক্সপিরিয়েন্স নাংনাই নে অর সাও গাংকে তাই কাইসা or borojak tongo mane obo badai bo norok takaisa pass angjak bachelor of science pass angjak medical laboratory technology from any institute recognized by obahaino je government ni je recognized institute ni norok abud ni hoite norok certificate tongo or norok apply khaimano o chance norok use khaidi mane apply khainen bagai chaitogdi nganga phari chung tabuk serial number 2 ni phasing thalai siwana song or 2 number ni serial tongo radiology and imaging technologist obo tongo 27 jon vacancy tongnai ngangke UR ngangke 14 jon te ST ngangke 8 jon te SC ngangke 8 mane oro 00 borongni 0 seng sine oro SC rongni krei ngangke sudu UR by ST rongni simi tongo ngangke oroni
je borongni pay scale bo same to same no tasingo ang je samani serial number 1 ni je samani obai borongni same to same no borongni pay scale hingka phari ching omoni qualification busuk nangnai omono bo chung naine leyana boni qualification nangnai higher secondary mane class 12 jeskapano pass na nangnai obo bo science no tui science stream no tui porijak na nangnai pass jak na nangnai obo recognized institution ni recognize na nangnai mane recognized board ni na nangnai kete diploma in radiography at least 2 year mane 2 bosor kajak duration from an institute recognized by an affiliated to mane borongni je government ni under je mane register khajak recognize khajak rokni diploma je course 2 year radiography o je 2 year complete ungjak rok borok apply khaimano gete bachelor of science in radiography radio diagnosis and imaging technology medical technology oborok je porijak borok bo apply khaimanai nganga phari jeng takaisa serial number 3 ni digi thalai suwana takaisa serial number 3 o tongo optometrist oboni hingke 19 jon 19 jon tlangnai hingke te UR 10 jon tongnai SC 3 jon ST 6 jon tongnai hingke te oboni pricing oboni je monthly salary hingke kisa high tongnai tasini hingke 20,000 only omong hingke 28,000 tai kabang kok kherjang obo tai 8,000 kabang kok hingke te oboni je pay scale tongmani je oboni je amendment rule je borongni tasingo ang je guideline samani TSCS ni je borongni 75% ke obo ke borongno salary rojaknai hingke phari cheng oboni qualification rok naine leyana qualification hingke nangnai higher secondary pass obo 12 pass na nangnai te obo recognized science no tei pass na nangnai te obo ni recognized institution tasini haino nangnai hingke te 2 year diploma course nangnai obo pass jak oboni course oboni diploma ni course hingke optometric te ophthalmic the assistant course from an institute recognized by je boroni government ni je under the government register khajak ni board ni hingke oro accept khlainai hingke so noro apply khainen bagai chaito songka bab song noro o job apply khainen hingke noro bengali te koborok oborok bo noro mana nangnai te 4% of total vacancy reserved for PWD candidate mane 4% abo reserve khajak PWD candidate rok ni bagai tai ex serviceman rok ni bagai ngangke tai 33% vacancy of each category reserved for women in accordance with the government policy ni sijak tongo ngangke 33% ngangke je buri rok ni bagai borongni vacancy seat narak jangnai je sorkari ni policy je borongni agini simi sajak oboni hoiten tino buri rok ni bagai seat na jangnai tai selection of candidate will be made by written examination which of 85 marks for by voice interview which of 15 mark mane obo kaisa written examination ni bisingtui nahar jangnai merit list nokhanai je talent ganang je mark kabang marngnai je 85% mark marngnai tai by voice ni borong ni obo tongnai 15 mark ni borok je obo success khaimanai borokno job manai select ngnai genorok judi no obono apply khaina muchung tong hangke noro kaisa online tino noro habi manai apply khaimanai noro website o noro nugui mankhana an screen o oro clear ke sujak www.health.tripura.government.in o jaga o noro apply khaimanai noro tebo habui noro songka bab song tinini video asuk jora nang siteng jotono no sarik kaham.